Shwmae a chroeso to your video drill of Mynediad 2's Uned 27. Mynediad 2's entry level 2's Unit 27. Dych chi bron a gorffen y cwrs, boys. You've almost finished the course. Felly dyma drill Uned 27. Here's drill Unit 27, iawn. Os dych chi wedi edrych ar y geirfa yn barod, if you've already looked at the vocabulary for this unit, da iawn chi, da iawn. Os na, if not, peidiwch y becso, dych chi'n gallu cario ymlaen ac edrych ar ôl. You can carry on and look after or have a look before you start. Os dych chi mai, if you want, iawn. Felly, gyda'r drill, with the drill, as per usual, please peidiwch edrych yn eich llyfr. Please don't look in your book wrth i ni wneud y drill as we do the drill. Os gwelwch yn dda, please, iawn. Nawr te, yn Uned 27, dyn ni'n mynd i siarad am eiddo a pherthnasau. Eiddo possessions a pherthnasau relatives. Iawn? Felly, we're going to talk about possessions and relatives. Iawn? So, i ddechrau, drill 1, dyn ni'n mynd i drafod perthnasau, relatives. Iawn? Felly, yn Gymraeg, dych chi'n cofio beth yw mother yn Gymraeg? Beth dyn ni'n dweud am mother yn Gymraeg? Mam. Iawn, mam. Gwych. Mam Sian dwi. I'm Sian's mother. Mam Sian dwi. Mam Sian dwi. I'm Sian's mother. Mam Sian dwi. Da iawn. Mam Sian dwi. Gwych. Dych chi'n cofio, dych chi'n gwybod beth yw brother. Beth yw brother yn Gymraeg? Brawd. Brawd Sian dwi. I'm Sian's brother. Brawd Sian dwi. I'm Sian's brother. Brawd Sian dwi. Da iawn. Brawd Sian dwi. Gwych. Nawr beth yw uncle yn Gymraeg? Ewythr. Mae pobl yn dweud uncle. People do say uncle, iawn, ond heddi, yn y fideo yma, in this video, dyn ni'n mynd i ddweud, we're going to learn ewythr. Ewythr Sian dwi. I'm Sian's uncle. Ewythr Sian dwi. I'm Sian's uncle. Ewythr Sian dwi. Da iawn. Ewythr Sian dwi. Gwych. Beth yw friend yn Gymraeg? Beth yw friend? Ffrind. Ffrind Sian dwi. I'm Sian's friend. Ffrind Sian dwi. I'm Sian's friend. Ffrind Sian dwi. Da iawn. Ffrind Sian dwi. Gwych. Da iawn. Nawr, dych chi wedi gwneud tipyn bach o berthnasau. Done a little bit on the relatives nawr. Nawr, dyn ni'n mynd i ofyn cwestiynau. We're going to ask questions. We're going to ask what the names of the relatives are, iawn. Felly, using your, dy, iawn. Felly, beth yw father yn Gymraeg? Dych chi'n cofio beth yw father? Tad, neu dad llawer yr amser. After mutation, tad, iawn? Tad.
Nawr, gwrandewch, beth yw enw dy dad i? Beth yw enw dy dad i? What's the name of your father? Beth yw enw dy dad i? Beth yw enw dy dad i? Beth yw enw dy dad i? What's the name of your father? Beth yw enw dy dad i? Da iawn. Beth yw enw dy dad i? If you remember, there's a soft notation, treiglad meddwl ar ôl dy. Iawn, ond peidiwch becso, gwrandewch, listen ac ailydroddwch, repeat. Iawn? Beth yw enw dy dad i? Nawr, beth yw brother? We just did brother. Brawd. Beth yw enw dy frawd i? Beth yw enw dy frawd i? What's the name of your brother? Beth yw enw dy frawd i? Beth yw enw dy frawd i? Beth yw enw dy frawd i? What's the name of your brother? Beth yw enw dy frawd i? Da iawn. Beth yw enw dy frawd di? Gwych. Nawr, beth yw aunt? Auntie. Modryb. Gair i fi, gair posh yw modryb, iawn. Mae llawer o bobl, lots of people, maen nhw'n dweud auntie. Ond y gair iawn, y gair posh yw modryb. Felly, yn y fideo yma, dyn ni'n dysgu modryb for auntie, iawn. Beth yw enw dy fodryb di? Beth yw enw dy fodryb di? What's the name of your aunt? Beth yw enw dy fodryb di? Beth yw enw dy fodryb di? Beth yw enw dy fodryb di? What's your aunt's name? What's the name of your aunt? Beth yw enw dy fodryb di? Beth yw enw dy fodryb di? Da iawn. Beth yw partner yn Gymraeg? Beth yw partner? Partner, mae'n hawdd just saying partner with a acen Cymraeg, iawn? Partner. Beth yw enw dy partner di? Beth yw enw dy partner di? What's the name of your partner? Beth yw enw dy partner di? Beth yw enw dy partner di? Beth yw enw dy partner di? What's your partner's name? Beth yw enw dy partner di? Da iawn. Beth yw enw dy partner di? Gwych, da iawn. Drill 3 nesaf, drill 3. Dyn ni'n symud ymlaen nawr, moving on to eiddo, possessions, iawn? So nawr, dyn ni'n mynd i drafod manylion, the details of your possessions, iawn? And we're going to use the meaning my. Iawn, a cofiwch bod treiglad trwynol ar ôl the, nasal mutation. Mae'n llawer o hwyl, it's lots of fun. Ond peidiwch o becso, just gwrandewch, listen, ac ailydroddwch, repeat, iawn? Felly, i ddechrau, fiesta yw make fy ngharu. Fiesta yw make fy ngharu. Fiesta is the make of my car. Fiesta yw make fy ngharu. Fiesta yw make fy ngharu. Fiesta yw make fy ngharu. Fiesta is the make of my car. Fiesta yw make fy ngharu. Da iawn. Fiesta yw make fy ngharu. Gwych. Nawr, coch. Coch yw lliw fy ngharu. Coch yw lliw fy ngharu. Red is the colour of my car. Coch yw lliw fy ngharu. Coch yw lliw fy ngharu. Coch yw lliw fy ngharu. Red is the colour of my car. Coch yw lliw fy ngharu. Da iawn. Coch yw lliw fy ngharu. Da iawn. Nawr, Dr Jones. Dr Jones yw enw fy nocdori. Doctor fy nocdori.
Dr Jones yw enw fy noctor i. Dr Jones is the name of my doctor. Dr Jones yw enw fy noctor i. Dr Jones yw enw fy noctor i. Dr Jones yw enw fy noctor i. Dr Jones is the name of my doctor. Dr Jones yw enw fy noctor i. Da iawn. Dr Jones yw enw fy noctor i. Da iawn. Banc Bryn Castell yw enw fy manc i. So banc, fy manc. Bryn Castell. Banc Bryn Castell yw enw fy manc i. Banc Bryn Castell is the name of my bank. Banc Bryn Castell yw enw fy manc i. Banc Bryn Castell yw enw fy manc i. Banc Bryn Castell yw enw fy manc i. Banc Bryn Castell is the name of my bank. Da iawn. Banc Bryn Castell yw enw fy manc i. Tipyn o tongue twister. Banc Bryn Castell yw enw fy manc i. Gwych. Da iawn chi. Da iawn. Nawr te, dyn ni'n symud ymlaen i drill 4. Drill 4, dyn ni'n gofyn, we're asking, pris petrol. Pris neu pris petrol. Iawn. We're going to ask for prices in general, iawn. Dim byd penodol, nothing specific. Iawn. Felly, beth yw petrol yn Gymraeg? Wild guess. Petrol. Petrol. Yr un peth, iawn? Felly, beth yw pris petrol? Beth yw pris petrol? What is the price of petrol? Beth yw pris petrol? Beth yw pris petrol? Beth yw pris petrol? What's the price of petrol? Beth yw pris petrol? Beth yw pris petrol? So fan hyn, with this, it isn't specific. We're not asking for the price of petrol in a specific place. We're just generally asking, what is the price of petrol? Beth yw pris petrol? Yeah? Felly, beth yw Welsh course yn Gymraeg? Beth yw Welsh course? Cwrs Gymraeg, wrth gwrs, cwrs Gymraeg. Cwrs Gymraeg, iawn? Beth yw pris cwrs Cymraeg? Beth yw pris cwrs Cymraeg? What is the price of a Welsh course? Beth yw pris cwrs Cymraeg? Beth yw pris cwrs Cymraeg? Beth yw pris cwrs Cymraeg? What is the price of a Welsh course? Beth yw pris cwrs Cymraeg? Da iawn. Beth yw pris cwrs Cymraeg? Da iawn. Nesaf, beth yw computer yn Gymraeg? Gair hir, da, computer. Cyfrifiadur. 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 Beth yw pris cyfrifiadur? Beth yw pris cyfrifiadur? What is the price of a computer? Beth yw pris cyfrifiadur? Beth yw pris cyfrifiadur? Beth yw pris cyfrifiadur? What's the price of a computer? Beth yw pris cyfrifiadur? Da iawn. Beth yw pris cyfrifiadur? Gwych. Nawr, beth yw mobile phone? Mobile phone. Ffôn symudol. Ffôn symudol. Ffôn symudol. Beth yw pris ffôn symudol? Beth yw pris ffôn symudol? What's the price of a mobile phone? Beth yw pris ffôn symudol? Beth yw pris ffôn symudol? Beth yw pris ffôn symudol? What's the price of a mobile phone? Beth yw pris ffôn symudol? Da iawn. Beth yw pris ffôn symudol? Da iawn chi, da iawn.
Iawn te, dyn ni'n symud ymlaen nawr i drill 5. Drill 5. Dyn ni'n siarad am pris y petrol. Pris y petrol. So, we're asking about specific items, whereas before, it's quite general. Nawr, dyn ni'n bod yn benodol. Iawn, we're being specific. Beth yw pris y petrol? Iawn? Felly, beth yw pris y petrol? What is the price of the petrol? Beth yw pris y petrol? Beth yw pris y petrol? Beth yw pris y petrol? What is the price of the petrol? Beth yw pris y petrol? Da iawn. Beth yw pris y petrol? Da iawn. So, because we're asking the petrol, of course, we put the in. Iawn? Nawr, yr un peth eto. Beth yw rhif y tŷ? Beth yw rhif y tŷ? What is the number of the house? Beth yw rhif y tŷ? Beth yw rhif y tŷ? Beth yw rhif y tŷ? What is the number of the house? Beth yw rhif y tŷ? Da iawn. Beth yw rhif y tŷ? Da iawn. Nawr, beth yw enw'r tŷ? Beth yw enw'r tŷ? What is the name of the house? What is the name of the house? Beth yw enw'r tŷ? Beth yw enw'r tŷ? Beth yw enw'r tŷ? What is the name of the house? Beth yw enw'r tŷ? Da iawn. Beth yw enw'r tŷ? Nawr te, beth yw enw'r dre? Beth yw enw'r dre? Beth yw enw'r dre? Caernarfon sy'n fyna. Beth yw enw'r dre? What is the name of the town? Beth yw enw'r dre? Beth yw enw'r dre? Beth yw enw'r dre? What is the name of the town? Beth yw enw'r dre? Da iawn. Beth yw enw'r dre? Da iawn. Drill 6 nesaf, y drill olaf, last drill for this video. Nawr, dyn ni'n mynd i edrych ar y patrymau gwahanol. We're going to look at the different patterns gyda'i gilydd, together, iawn, using who. Felly, beth yw captain yn Gymraeg? Beth yw captain? Capten. Capten. Iawn, capten. Cwestiwn gyntaf, first question, ail adroddwch. Pwy yw'r captain? Pwy yw'r captain? Who is the captain? Pwy yw'r captain? Pwy yw'r captain? Pwy yw'r captain? Who is the captain? Pwy yw'r captain? Pwy yw'r captain? Da iawn. Nesaf. Pwy yw captain y tîm? Pwy yw captain y tîm? Who is the captain of the team? Pwy yw captain y tîm? Pwy yw captain y tîm? Pwy yw captain y tîm? Who is the captain of the team? Pwy yw captain y tîm? Da iawn. Pwy yw captain y tîm? Gwych. Mwy o fanylion, more details nawr. Pwy yw captain tîm rygbi Cymru? So, sorry, pwy yw captain tîm Cymru? Pwy yw captain tîm Cymru? Who's the captain of the Welsh team? Pwy yw captain tîm Cymru? Pwy yw captain tîm Cymru? Pwy yw captain tîm Cymru? Who is the captain of the Welsh team?
Pwy yw captain y tîm Cymru? Da iawn. Pwy yw captain tîm... mae flidi. Pwy yw captain tîm Cymru? Pwy yw captain tîm Cymru? Gwych. Da iawn chi, ardderchog. Dych chi wedi gorffen uned 27. Dych chi wedi gorffen uned 27. Felly da iawn chi, da iawn. I'm sure your tutor will give you different ways of remembering how to get your, how to use the those and specific things and general things in your next video lesson. Gobeithio, hopefully, bydd video drilio yma, this video drill would have prepared you for your next online lesson, yeah? Os oes unrhyw gwestiynau gyda chi, if you have any questions, please cofiwch, remember I gysylltu a'ch tutor, get in touch with your tutor, yeah? Felly, da iawn chi wir, da iawn. Gobeithio gwelwn ni chi yn y drill nesaf. We hope to see you in the next drill. The last one, uned 28. A cofiwch, yeah, defnyddio'r adnoddau. Use the resources, extra resources to help practice what you've learned in this drill, yeah? My link isod, there's links below. Dole enw link, yeah? Pob hwyl am y dro.